ku bayobozi b'amadini n'amatorero. Turibukirana ko umushumba mwiza ari umenya intama ze akazitoza kubana neza mu bworoherane, guhora zunze ubumwe, maze akaziyobora inzira nziza y'amahoro n'ineza. Ariko birababaje kubona mu mateka y'igihugu cyacu hari bamwe mu bashumba batatiye icyo gihango bagatererana izo baragijwe. Turemeranya ko uko ari ugutsindwa bikomeye. Uyu munsi tukaba dufite zimwe mu zahoze ari insengero zahindutse inzibutso za Jenoside. None rero bashumba b'ubushyo bw'Imana n'u Rwanda, nimuzirikane umuhamagaro wanyu ndetse n'icyizere gikomeye abayoboke banyu babafitiye, maze bitume murushaho gushyira imbaraga mu gufasha abantu kwiyunga, komora ibikomere no kudaheranwa n'amateka mabi twanyuzemo. Urukundo niwo muhamagaro duhuriraho twese mu myemerere yacu itandukanye, rukaba kandi n'indangagaciro isumba zose. Nimubigenza mutyo muzaba mwubakiye Imana yabatumye n'u Rwanda rw'ababyaye.